Omugumirire bwe kaunti ya Nyamira omusubati Sherusha Momanyi ritukuria lero kubwatirana amo nikiombe kia National Construction Authority niwanyaka bakorwa amaigerio yobubundi ime ye bunge ya West Mugirango atwanyaka bagatabuna nigo amaigerio yo arachikokonya gusira chitaranta amo nechinguro muno bomanyi bobundi abo aso kwenyorera engeri yabo yakira rituko munagotumanya mulikito Fatigada Gisemba. Wakirishi bwabangina imeye kaunti ya Nyamira omusubati Sherusha Momanyi niho rero achakire omuroberio bwokorwa amaigerio gochase abagachi imeye kaunti ya Nyamira abwase rero achakira sub county ya Nyamira South naboigo sub county ya Manga NCA tolwanze so ngo numwasikire kwango orukanye semore gochase kwango kende kubasukia ekera ntwaleta policy abantu abangi barabagachi eba bad experience lakini batakuwa certificate kana lirimba cheti eba tuwateba ngana bad experience they do very good job then bali batrain batara experience with time na bakonyor Kukwana chingagi cha maigerio ajaiga nigo umuske Sherusha Momanyi ateba abagachi abange nigo bono baraje gukonyeka ase ogokora emirimo yabo ase nchira yo gwikiranu. We want you jera twakwanye policy ya bekiruise you will be given certificates sikoro kinga ina bantu mo bad experience and you can be able to work amoko tamogererikwe baba assess ya samo kore gazi my boy certificate college. Yes. So that you can be able to work and do your work anywhere utalipokuwa buliswai. Kurase ekiombe ekyo ketenenerete amangana yobwagachi kimanyikaine buna National Construction Authority kose NCA nigona barabwo batebire eyiga nenchira eyemo yogocha kubakonya abagachi abaiga gokora emirimo yabo bwikiranu naboigo kwemanyikania boronge. Miaka mitatu nimekuwa hapa na ni nyumba tu moja imeanguka katika Nyamira County. Na ilianguka mahali pale panaitwa Gisima. Ndio Gisima. Hiyo Gisima hiyo. Sasa nikifuata contractor alichangia, engineer alichangia, fundi alichangia, site supervisor alichangia. Na ndipo tunasema na tukaona ni muhimu tukue na hii masomo. Tuhakikishe hakuna nyumba ya Nyamira inaanguka. Sio iko sawa? Kwa hivyo fundi ile masomo umepewa, hakikisha utaitumia vizuri. Na ukiona kuna jambo inafanywa yenye inaweza fanya nyumba ianguke, nataka nikitoka hapa nitawapatia namba yangu, namba ya ofisi. Mnasema haraka tunatengeneza. Maiga kubanyorire amaigerio ajaiga nigo baraje konyora certificate cyabo ejo kiraje kubakonya ase okubamanyikania. What men can do to already. Asante sana. Hinko reporter Gatembe korwase ebunge ya West Mugirango yegotoka imeye kaunti ya Nyamira Fatigada Gisemba.